I pozdrav ljudi, dobrodošli na CG Gaming kanal. Ljudi, danas nastavljamo Minecraft preživljavanje. I da vam pokažem kuću. Znači malo sam je sredio. Ovdje sa strane imamo stakle. Da, sa strane imamo stakla. Imamo 4 kreveta. Stakla, ovo gore sam promijenio sa ovim stepenicama. Crafting table. Ovdje ovo. I ovdje čestić, i imamo naravno naklop. I da, znači ja sam danas rješio da napravim veštičiju kućicu. Mislim, veštičiju kuću. Pa tako da, vidimo da li imamo dovoljno netu. Mi to nemamo uopšte. Moramo uzmemo sekiru da nabavimo. Da, samo da spustim dole, okej. Nema, ovdje nema baš nešto mnogo drva, okej, ima ovdje. Ja, nisam vidio creepera. Jebote, 2 creepera, what the fuck. Neko možda mi bude dobro za neko jezerice. Ajde, to ćemo sad odmah da napravimo, jezero. Dobro, mi je ideju dao creeper. Ovo ću uzeti ovako. Tako tu. Ok, vratimo ovdje. Idemo. Ok, skeleton. I pauk. Neće da ih vidim. Srušimo. Ok. Ajde sad tu. Postavi bre. Ovo. Imamo je ovdje blizu. Ok, ajde. Tu sad. Tamo tu može neko jezerce. Čujem pauka, čekaj, mogu sad uzimam? Ok, mogu. Ok, imamo ovdje. I da, snimat ćemo i Headball. I Clash of Royale. Fuck man. Ne tu. Ok. Tu. Kako se dobro diđe na... Ok, da popunim. Mora da idem po blokove. Ok, gledaj. I ovdje šta su? Mora to tu da popunimo. Tu rupu. Fuck, gdje ćeš? Već kad. Okej, to je dobro. Čuo možda nam tamo bude i bunar. Sad je problem. Ok, ja uzem. Nije više problem. Ok, ovdje. Ne. Ok, samo uzimamo. Može odavde se? Ne može. Ovdje. Može. Tu. Ok, sad ovdje mora da izjednačim. Sad ovdje mora popuniti rupe. Ne bi ga nema više ovdje. Ok, ali to je bilo to. Jezerce gotovo. Sada se bacimo na kuću.
Svi. Umri bre. Ok. Ne, to nam ne treba, ovo nam treba. Ovo ću da stopiram video i kada sakupim dovoljno drveća, vraćamo se. I evo ljudi, vratili smo se. Sad, ovdje će da bude veštičija kuća. Tako da, ajde krenuo. 2. Ok, nema veze. Da manijem za ovako 2. Znači, 3 ovako. Ok, ajde nam 2. Ok, još, ok, 4, nema veze. To je to. To je tu tako. Ok, sad odavde. Znači, to je tu. Na, fuck, ne mogu da letim. Zajebao sam se, ok. Znači, to sad ide ovako ovdje u zemlju. To ide ovako iznad vode. Tu, znači. Tu, sorry. Tu ovako. Tu su kao neki stubovi. Pa mrak, idem ja da spavam. Ok. Kada smo spavali, evo se vratimo. To su kao stubovi. O, skeletončina, odjez babona. Mamu divim. Sad ne mogu da gradim od njega. Ne uzem luk strelu. Sad će bude gotovo. Ne, ubio sam. Ok, ubio sam ga. Ok. Sada nastavimo. To je bilo negde do 1, 2, ne. Znači to je bilo ovdje trebalo bude. I on ovdje spojeno. Ne, njoj je razdvojeno, fuck. Da razbijemo. I ovo. I ovo mora da razbijemo. Ok, idemo ovdje. Tu razbijemo. Ne, ovo ide. Tu se ruši, ovdje ide ovo. Jebate Hitler. Idemo. Ok, nema veze. Ok, tu znači. I 1, 2, tu. Ok. Tu.
To je to. Ovdje. Daske. Skenuo sam. To bi trebalo tu, ok. To bi trebalo tamo na mene. Ok. Još ovo ovdje. Ok. Wow. Ok. Moram da pomerim ove stepenice. Stavimo na sredinu. Ovako. Ok. Ok, to je tu. Ovdje. Tu, fuck. Mislim da ću morati još drva da nabavimo. Ok. To je tu. Ok, sad ovako ovdje. Nema se zazniku trebati ovako. Da, ok. Idem da napravim drvo i vraćamo se. I ok ljudi, vratili smo se. I hajde da mi završimo ovu kuću. I idemo. Ne znam koliko tačno treba. Ja mislim da bi to trebalo tako da bude. I sad ide ovako tako svud. Kiš. Ok. Ovo. Nema prozore. Nema krov. Nema bez krova, ok, 4. Mi ćemo ipak da stavimo. Nema niti teza. Fuck. Ne. Malo idemo da bavimo drvom. Da radimo i noću. Da napravimo dvoje vrati. Imamo ova. I aha, evo ih. Ok, to je to.
I'm trying to live peace and... Ok, ovdje. Idemo sad da spavamo. Biće malo duže epizode, ali nema veze. Ok, i idemo da završimo sad ovo. Uzmi lopatu i idemo. Sada će nam 1, 2, 2, 4. Fuck. Jebot, idemo. Ok, napravim. Toliko, idemo dalje. Idemo sad da ispečemo ovo. I kad ispečemo, vraćamo. I ljudi, ispeklo se staklo, ja sam nabavio ostalo što nam treba za kuću. Skoro smo je završili. I hajde da postavimo. O, ne veze što imam 10. Možda će nam trebati za nešto. Hajde sad postavimo. Ok. Tu. I tu, ok. Ovdje ide ovo. Chest. Ovdje ovo. Idemo po vodu. Ovdje, ok. Šta ovo još peče? Ništa. Tu idemo. Ok, i daj mi to. Ok, i eto ljudi. Veštićija kuća. Vi mi predložite da li želite gore krov ili ne. Tako da, napravili smo je. I ljudi, to je bilo to. Hvala svima što ste gledali, ostavite like, share i subscribe. I vidimo se. Pozdrav.